Hello, good morning mga friends. Today is Roseanne's birthday. So magmanyanita mi. Amo ang kalitan ni siya. Kanta bahala og yabag di mi ready. Basta amo lang i-surprise si Roseanne. So the time now is 12 o'clock and 12. So 12. So alas 12 sa labay sa tungang gabi. So mga friends, uban nimi nga kanta ni Roseanne ug magmanyanita. Uban ni Herminats. Minutes. Pukawon ko ikaw. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God, may God Happy birthday, Roseanne! Roseanne, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Arang tuga. Yan, tuga. Ganang nag-birthday. Yan na betul ada. Happy birthday lang. Buntago. Happy birthday lang. Tago.
katagong sa kabuntagong inuyog ang tanan bawat sa panginaon magulan ka karon. Sa gabing madilim, wangis mo, bituin sa langit, utang law, sa gabing madilim, larawan mo mabigay pasakit. Oh, kumalibay, may birthday lang. Ha? Hintana. Ha? Ha? So, today is your 15th natal day. Sige, after this, balik ka na matulog. Niguman. Buksan ang bintana at kami dumawin sa pamatang tungo ang tunay na pag-ibig. Babang ilaw sa gabing madilim. Isbugar ito sa katagong. Nakabuwak-buwak. Happy birthday! Sweet! What will you say, Roseanne? Ha? Ha? So, gipukaw ka? Alas 12. So, balik na kag tulog lang. Tulog ka nagbalik. So, amo kang gidisturbo. Na, amo lang kang gisurprise. Kay, nalipay pod mi nga, ika-15 na nimo ka katuigan karon. So, ma-wish for you on your birthday is you have a long-lasting life, strong, healthy body, and be good girl always. Happy birthday once again, Roseanne. Thank you. Sa may kasulti. Sulti. Ano ba? Sige. Hi guys, welcome now. So, si Roseanne mauwaw. Roseanne, kita ramang ginto. Roseanne, happy birthday lang. Uy, happy birthday. So, balik nagtulog la, balik nagtulog. Balik na. Okay, sige, balik nagtulog. Balik nagtulog ni Minasi. Ayaw, iya na, part na niya rong ano. Kaya na siya, flower. Part na niya rong adlaw, iyahan eh. Oh. Okay, balik nagtulog. Mapo na pos buntag.